Rigete kia mubunge wa Mwekuru County na Meru Felicity Birire augite guti nkanja mwaka juja 2025 nijuithirite juri na mathina ja manene ja kiringithano na mawega na gweteta mathina ja SHA na mantu ja maingi ja kithomo mbeca cia kithomo kwithirigichererwa na kinya wamba bwandi ja jamwe ja mathina jara jonekete mwaka juju Birire amwe na bu na mathina ja jonthe nonanite wirigiro wa mwaka juju 2026 kwija na mawega kathumba. John Thing'anaraniritie nawe na gututumira ripoti je. Imunthire ntuo ya muthia ya mwaka wa 2025 Felicity Birire umwe wa baraba kumerera matagitike mutongere wa Mwekuru County Meru ariwa mwaka uyu wa 2025 ikurai na magumo maingi mono gitarire magumo mara marombete kwigwa makioneka mono kuma kiruterwa thirikari. Mwaka ya 2025 yurari mwaka yuna itharimo na at the same time mwaka yuna very many challenges. Negi tarea kwithira twina ku reflect on the year na ituonete challenges nyingi muno, especially onto ya where we are aturi Tigania West na Tigania East na Kinyaburi iturai na lot of insecurity. Mukona ng'ombe cia antu betu ikiwa muno oyora iturakuiwa antu nyeiba lose their lives apart from lose properties. In the area of health, ituonete also iyaka tuchokerete arambe mantu ya arambe onto either SHA itatuika streamlined kana twina issues so ituko 2026 ikethera challenges cia rolling out cia kuthira nontu riona mtu ethera ena bill 500 akaririrwa 200 antu bakanjirio changa 300,000 waya kirutererwa kithomo naruo kinyaruo kwina challenges capitation reducetwe gintu kingi 2025 kiraingite muno especially Meru County. Of course teenage pregnancy, gender based violence kinya itumionete muno indone nya kurubanjuri bakiaria maendeleo ya wanawake, lakini terona siasa betu bagetia manani kana bakiariria mantu yau bakia attention ira ya kudeserve. Arama no gubirire kuga ari na gwitigio na gwirigiro bunene ati mwanka utu kuwata wa 2026 ukewe wina gumithio na mukenyoro rindi akomba kwigua akigunika thirikari yaomba kuga kumuthuganiria bwega na ituko 2026 challenges yu igatuika addressed whether ni atongeria barabe na bursary scholarships through GAF, through CDF, through ministry, but make sure that ana baraba ko deserve scholarships ina bursaries ibo bachiona kenda bomba go fill in that gap ana betu patike hota skuru nontu twetha twina ntu ana batitite skuru then wirigiro bona hopes chio ikethra chi very diminished nontu ke akwithira batwite antu baraba turingira kura tukuthuganiria kinya barabara ichiambi nontu yes barabara ni wakwa thoko ni wakwa lakini antu bake akwithira bate afford kuura interview kana kuura ngari cha witira now what's the point na also antu iba kutheta bakauga barabara uni wakwa very high prices othikira stadiums ikero they are very expensive kwethira ithoko wakwa ikero they are very expensive so inkwerigira 2026 na hope that all stakeholders and to barabonde by concerned bakarandi kenda bona na tukona value for money that to with the projects in this country na kinyarira to roll out new programs the change management igatuika managed bwega kenda mwananchi kana user atike usafa during the rollout. Kiripotera ntho cia weru nangi kwendagira mwanka wa imbia wa 2026 wina thiri na gumithio bunene mbita wa John Thiga.